Murakaza neza abankurikiye, mbanje kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Sam Subika, nkaba ndi umusesenguzi, nkaba ndi umunyamateka ndetse nkaba ndi n'umurezi. Bagezaho ibiganiro hano kuri YouTube bivuga ku mateka. Ubushize nababwiye amasivirizasiyo atandukanye yo muri Antiquite, aho nahereye kuri civilisation ya Mesopotamia, nkakomeza kuri civilisation y'Abanyamisiri. Uyu munsi rero turakomeza n'indi civilisation yo muri Aziya yabayeho muri Antiquite, ariyo yitwa civilisation y'Abashinwa. Civilisation y'Abashinwa rero yabayeho mu kinyagihumbi cya kane mbere ya Yesu, niho yatangiye. Yari iherereye mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Aziya. Abanditsi b'Abanyaburayi bavuga yuko ino civilisation yashinzwe n'umuntu uri legendaire cyangwa uri mythique bita Yu the Great, aho yamanutse ava mu ijuru agahita agwa hafi y'umugezi wa Yangtze-Kiang, akirukana ibiyoka rutura byari bihari arizo dragons, ndetse akanumutsa n'igishanga, abantu bagatangira kuhahinga ndetse bagatangira kuhaba. Uko niko Abanyaburayi babyandika ukuntu Ubushinwa bwabayeho. Ariko abandi banditsi batebona gutyo bavuga ko amateka y'Ubushinwa agabanije mu bice bibiri. Igice cya mbere ni igice bise ngo pre-imperial China, no vuga ngo n'Ubushinwa bwa mbere yuko butegekwa n'abampereri guhera muri 270 kugeza muri 221 mbere ya Yesu. Ni igihe cyaranzwe n'imitegekere idahamye, aho ubuyobozi bwabaga buri mu bayobozi b'amadini, kandi abakuriye ingabo mu duce twa kure babaga barigometse. Igice cya kabiri cy'amateka y'Ubushinwa nk'uko abo banditsi bakomeza babivuga, ni igice bita ngo Imperial Dynasties, cyangwa se igihe Ubushinwa bwategekwaga n'ingoma z'abampereri guhera muri 221 mbere ya Yesu kugeza mu cya 911 nyuma ya Yesu ejo bundi. Imperial Dynasties ni igihe Ubushinwa bwategetswe n'amadynasty 8 akomeye, ariyo Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming n'iya nyuma bitaga Qin. Yashyize hamwe ubwami bwari bwariyomoye bugera kuri 7 ndetse n'izindi mpugu. Ariko ntabwo byakomeje gutyo, kuko ahagana mu kinyejana cya 13 mbere ya Yesu, Ubushinwa bwayogojwe n'ibitero by'Abamongoli bayobowe na Genghis Khan, babaga baturutse mu majyaruguru, aho bigaruye ubutaka hafi ya bwose bw'Ubushinwa, barabutegeka mu gihe cy'imyaka 200. Abamongoli mu cya 344 nyuma ya Yesu, Ubushinwa none bwigaruriwe bwa kabiri n'Abamanchus. Abamanchus nibo bakomeje bategeka Ubushinwa, ariko dinasti ya nyuma niyo bita y'Abakin, niyo ya nyuma yaje gusenyuka mu cya 911 nyuma y'uko habaho revolution y'Abagijanachi. Nubwo bwose amateka y'Ubushinwa yaranzwe n'intambara zo gushyira hamwe kingdoms n'impugu zari zahoga zariyomoye, ndetse n'ibitero byabaga biturutse hanze by'Abamongoli, ariko hari ibintu Abashinwa bakoze na n'ubu bakibukirwaho. Icya mbere tubibukiraho ni urukuta rw'agatangaza. Urukuta rwubatse mu majyaruguru y'Ubushinwa, rwubatswe mu kinyejana cya 7 mbere ya Yesu. Urukuta intego yarwo yo kubakwa bwari ubwirinzi, cyane cyane Abashinwa bikangaga ibitero by'abantu b'abanomade bagenda bimuka, babaga bavuye mu majyaruguru. Ni urukuta rwabaga rufite metero 8 z'uburebure na metero 6 z'umubyimba. Hejuru imodoka 2 z'amavatiri zashoboraga kuba bisikana. Hejuru muri metero 200 habaga hari umunara, ku buryo umurinzi yabaga aruzi hakurya, warenga izindi metero 200 ukabona undi murinzi. Mu gihe babaga babonye ibitero biturutse hakurya, abo barinzi batangaga impuruza, ingabo zikaza gutabara. Uburebure bwarwo nabwo buratangaje, kuko ni ibirometero 21,196. Ntabwo rwubatswe n'umwampereri umwe. Uyu mwampereri umwe yubakaga
akageza hamwe n'undi wamusimburaga yarakomezaga akubaka gutyo. Ntabwo rwubatswe mu gihe cya dynasty imwe, n'amadynasty menshi yagiye arusimburana aho abampereri bagenda barwubaka. Uretse urwo rukuta rero, abashinwa bibukirwa yuko aribo bazanye ifu ikoreshwa mu mbunda, gunpowder. Gunpowder ni ikinyabutabire giturika bakoreshaga mu ntwaro z'icyo gihe. Abanyaburayi nabo bagikoresheje nyuma, ariko hari abashinwa bari baratangiye kugikoresha. Icyo kinyabutabire cyahimbwe mu mwaka wa 904 mbere ya Yesu. Abashinwa bibukirwa yuko bari abanyamadini cyane. Mu Bushinwa niho hatangiye idini bita Confucianism. Iri dini ryashinzwe n'umufilozofe witwa Confucius wabayeho mu cya 551 kugeza mu cya 479 mbere ya Yesu. Inyigisho z'iri dini zishingiye ku bitekerezo by'uyu Confucius. Iri dini rishingiye ku nyigisho nko kuganduka, kwitanga, ubunyangamugayo, ubutabera no kubana mu mahoro. Amadynasty atandukanye yagiye arwanya iri dini, ariko ryabashije gukomeza kubaho nubwo ryakoraga mu bwihisho. Uretse Confucianism yabanjirije andi madini mu Bushinwa, haje n'andi madini y'Ababuddhiste. Buddhiste ryari ryaravukiye mu Buhinde, haza n'andi madini bita Taoism. Inyigisho za Confucius rero na n'ubu abashinwa bagitsimbaraye ku bya gakondo baracyazigisha, ndetse hari n'amakaminuza menshi ashingiye ku ndangagaciro z'uyu Confucius. Ikindi abashinwa bibukirwaho ni inyandiko. Kimwe n'andi civilization nk'Abanyamisiri ndetse n'Abasumeriye, abashinwa nabo bavumbuye inyandiko zabo mu myaka 4000 ishize, kandi nabo bazanye icapiro rigezweho. Abanyaburayi batangiye gucapa impapuro, abashinwa barabigezeho kera. Abashinwa bibukirwa ko aribo bazanye ibintu by'indodo, gukora indodo. Abashinwa babohaga ibintu bitandukanye bakoresheje ubudodo bavanaga mu magwesha, nibo batangiye guhinga amagwesha. Abashinwa bibukirwa ku by'ubuvuzi, nibo batangiye kujya bavura indwara bakoresheje imiti kimeza. Usanga mu bice bitandukanye by'isi ubuvuzi bufatwa nk'aho aribwo bwa mbere, kuko ugenda usanga n'abashinwa bakibukoresha, aho bagiye bashinga amakilinike ahantu henshi hatandukanye, kandi abantu bakayitabira. Bakoresha nk'uko bakoreshaga izo tekinike na kera. Abashinwa rero nanone bavumbuye compass. Compass ni akakoresho kerekana aho amerekezo ari, kuba gafite agashinge buri gihe kaba kareba mu majyaruguru. Bagakoresha rero iyo bari mu mazi cyangwa se bari ahantu batazi amerekezo neza, kakabayobora. Abashinwa nibo bagahimbye. Abashinwa abacuruzi bajyaga bajya i Burayi, abanyisha bagikuye ku Bashinwa. Abashinwa bibukirwa ko aribo ba mbere batangiye gukoresha ingorofani. Ingorofani bayikoreshaga mu bikorwa by'ubuhinzi. Iyo ngorofani yakoreshejwe icyo gihe, na n'ubu turacyayikoresha igendeye ku y'abashinwa bavumbuye. Abashinwa bari barateye imbere mu kuvomera cyangwa irigasiyo. Bakururaga amazi mu mugezi bakavomera ibihingwa babaga barahinze nk'ingano, nk'uburo n'umuceri ndetse n'ibindi binyampeke. Tekinike bakoreshaga rero iteye imbere, niyo aba bikoresha ubu ngubu bavomera, niyo bakoresha iyo abashinwa bakoresha. Nagira ngo mbabwire ko civilization y'abashinwa, dynasty yabo ya nyuma niyo bita Qin. Iyi dynasty yarangiye mu cya 911 aho hari hagiye kuba revolution. Iyi dynasty yarangiye mu cya 911 ubwo habaye revolution, dynasty ya Qin ikarangira, hagahita hatangira Ubushinwa bugezweho. Bantu mwamunkurikiye, ndabashimiye. Mukore subscribe, mugande hagana hepfo kukazogera, ndetse ikiganiro mu gisharinge kibashe kugera ku bantu benshi. Ndabashimiye ababikoze. Imana ibahe umugisha, naho butaha. Bye, ciao.